Akanisa ya St Paul Katete Church of Uganda erizoba nk'obulisa bajaguza ekiro kya Mariamu okushabuku kwaho Abakuristaayo abaruga mu makanisa omunana garukora obulisa. Amakanisa aga harimu Kabare, Nsiche, Rubeho, Nyamitanga, Kashenyi, Karugangama, Katete na Remirinzi kandi okuburira kwakorwa Reverend Jore Tumushabe owaruga Nyakaguruka Church of Uganda omu Kinoni Akidikonare District ne Rwampara. Erizoba obulisa wa St Paul Katete Church of Uganda bwatasya abakazi 25 omu kigombe kya Mothers Union. Simarahanga ahabwe ekiro kya Mariamu na Mary's Day kandi ekiro ekyo nitusimiraho Ruhanga ahabwa abakazi okutereza omugisha nk'abakazi haza tukatunga omugisha tukaza omu kanisa kandi nsima Mukama ahabo kuba ekiro ekyo kitorekerire okugumiza mu ntumbeka tawa Katete tawa eyitwa atandikire kandi riyo negendo mu misho bwene kire kinekyo kikuru munonga omagara g'abakazi abo buliso obu aitwalije mu mwanya ogu ekigombe kya Mothers Union cyaba nkiriyo nkizindikira Mariamu kandi sente zona zarondanwa nizo kukuza abombeka wa St Paul Katete Tower. Aba TV West ni Senyomo Gideon Omrimbar.